kumonan iti magisusuay katapurimanan toriri mo lutaw sindualan kada katongo haroson lihon haroson lihon no gitambalut Yesus kasasarit korongo mamoduli ay soko irat sinunong kada katongo Yesus na sondihon Harmaso tako samuna Kosurot ako dinangaantakan Korwong ginaw ilpong sara Kada katongo haro iso Balut Yesus kasasarit korongo mamoduli ay soko irad sinunong lang kada katongo Yesus na sondihon harong sondihon no gitambalut Yesus kasasarit korongo mamoduli ay soko irad sinunong lang kada katongo Yesus na sondihon ay soko irad sinunong lang kada katongo Yesus na sondihon kada katongo sondilo di Yesus Kano misisa takod iswang sampayan. Kinarhingan iswang kerajaan sorga kasuaban ni bayna insan pod om si kawihay mantadat pangahakanu gisombot harap pakago kasiwatan dahayd kamong iswang pagyampayan dat sumambayang misusob da bayna kung sikaw datimpo diti mandahay guna o iswangat kay sisaan pakinanghan dahay kumaboros-boros no tinasambayang dahay iswang ngaran ni Tuhan Yesus. Amen. Okay, maburas ako sa nung kaswabon hari Isnin kumadatid insanan tadado bay na 24 hari bulan 5 2021 ako kalihod maburas sa nung tadaw kinasusuon kumadit nanak di bay na okay? Ipanumbayaan dati natamangan takop kago kinarahingan dat santaon mantak dako dit nanak di bay na nanuan takop kago kinarahingan dat kasiwatan da santaon iswang dako posyon dati ilo nalakataadan dati lo montak dit nanak di bay no sikaw takay to man tadi kanihab gisambodondo nga nanuan takop kago kinarahingan dat kasiwatan dat paimpasid sanga daw pa kago naganap na kago 24 jam but napasih tako timpo dondo mimpun nakago mangintob takod nanuan pa kago kasiwatan da sanga daw kago boras na paderja daw ngano kasi tudukay na yahayd mongintobot
tadaw dahay moy dat iyati no poti nga kapurimon kasari dat pantamangan da kinorohingan. Kamon na po nga itinapot tadaw di nga intabon ta kay man ko piyo. O basta ko di mananda da hari bulan di laid ki. It kalindod it tandan. Oy landad mangintab ka di tadaw to pitanda-tanda. 1 katalib 1 hari bulan, 2 3 tudukay na hay mangintabot tadaw dahay. Iti na serad intabon ta kati tadaw na kaposiyon nga moy dah dat mamurimon ta ko kapiyo dat sangkuro na kapiyo ti kaposiyon dat tinahak ko kinarahingan kumadati. Apurimanan na po dati ina pa dati kaginawaan dati nga iati na po no kadido malayo di menghargai ti kaposiyon dat tahakon na kinarahingan kumadati. Ya dinar iri na po nga bagal na po dagi. Okay, bayan na po nga pelajaran na po dati nga kituluh dat mengampuni. Mangampun. Man, mangampun nila dusun bagi. Mengampuni. Numan pa yung pohod isuang dat Matius pasal 18 ayat 21 gisom dot 35. Umbalay dati mengimbulay. Matius 18 ayat 21 panukadan karait dot pengampunan. Rikot na di piturus poboros kumadi Yesus. Tuhan, gisambo impiro haku mangampun datang pinaiku sekiranya memonsai siya duso kumadho. Haray nangkud korikoto inturu kad ipiturus. Simbar di Yesus kumadaho, ako ni mati kasyo. Poborosan ko kumadiha, akon ko inturu no, suway ko 70 kali 7. Aduyaan ako sa kirana pod kapiturus sila gi. Haran ako inghapod kana pod ipiturus nga buli jadi ka di Yesus ako ni mati oy. Inghapod kali hatus kakantos siya. Dat 70 kagas haran ako inturo kasyo. Nga may nagi tambay kusong. Ako ni mati 70 kali 7. 490 kali gi. Sekira 70 kali 7. Sekira na po din. Haranangkod inghopod. Kanapa kanta da piturus silam. Ay ako ni mati. Hatus. Darap hopod kakanta siya. Nga naiga piturus pagumuo bo. Gi. May napada silad. Haranangkod insan. Kanapada silam. Ako kuri pakanta da nga. Sekira na po insan. 10 kali 1 kakanta da di Yesus sila bagi. Gamantad ko niga piturus paimpunad. Inturo bagi. Turu. Karena kung inturo kasyo. May na po daga silam o ngayon sana po bo. O bubos po da nga o ngayon talo. Harad intalo. 30 kali 3. Agagan pa daan 90. Ngasuay mo tilagi. Haron ay may panulis ila 70 kali 7. 70 kali 7. No kagalaho di kampo kanila. Kali, makasari ki. 70 kali 7 kali. Nga na po di bora sa swelo nga 70 darap 7 darap. Sakira na po di mani darap eh. 70 darap 7 darap. Di inilalang piro. Kamun po nga ilan po pangampunan nga ay so akompokon. Ikaw mo na tulo na tiada limit. Eh?
iti na pamatit hal kerajaan na suruga nga miagal la sangulo na raja ipinapaharo dot ay pinitungan miyampay di hamba-hamba daw. Ayat 24. Sayra na pod minimpu ni siyad papaharap pitungan may na di patagwang kumadi siyo sangulo ni kitutang hopod na ribu talenta. Aduya ano ko ilo na po kumunda por hitungan ilo hitid dati nga ikaw munda pangampunan. Orikot na po timpu-timpu dat ay ilot jabatan-jabatan megal ko JPJ papaharad por hitungan hirih nandun kurangan nandun tisaman pengampunan gisambot harap korikot 50%, 70%. Moy dah de ina po hit tangawulun nga moy pambayar di saman daw. Jadi adaya ano ko dat ilan po kabon perhitungan nila nga nakantahit mongilo mongintong kat isa ini ontok kondat pengampunan. Parikata na di sangulun iharo tutang dat piro hopod no ribu. Tok ogum matilo hopod no ribu. Isay da ko haro tutang. Tok ansanan tok nga haro tutang. Tidak kirad ogumu ko akuri nga tutang mo tiri. Hari itu hotot kahom patut kabayaran na tutang. Perlu kabayaran na tutang. Perlu na mati. Tidak kirad nuno right na po katutang ang bayaran no. Yo nga hari tutang. Boleh jadi dat hutang nyawa na wakon, hutang budi. Tujuh tok kemanguruh ide elda insud 70 kali 7 kali Oke, jadi insanan toko tinggal hara tutang dati puji Tuhan di aiso atau bayan ko ilo nahot ay rikoton dati orohian to kada nuno na pohilot right ko tutang nga manuh to kada koidu nga ina po it haaso nang idigi min lihu takad ditutang dati iri hitaaso nang iti mo kasaraw takay patut pa nga asaraw dati kagumuan na po nga iti kaday runcit la iti piad iti nagimati iti kampung-kampung at gumututang ka kaday runcit ilo na po kabandaran pengkuro to ko mongutang at ako ikatama akatutundi tauki ino po yung mangutang hilok kabandaran nga ino hitang tauki it kapitutunda tauki sa pitauki nga hiti nagi kampung-kampung otok gumumati tutang tong ulun hari kadad ang tutup sebab kinagumo tutang na tulun jadi sekira na po din iati kampay la kumanda haro tutang nga gumu pia umbala na di dati dat ay magihumboralan sara kuri-kuri pendo nga abayaranin na kasari bogi utang por 10 atopot ko pio tok sususah imo ti minambayar suwailod atimong no pagi atimong no po agat sa ringgit pia atimong no po santaon piro 365 sakira sa ringgit sanga daw sa ringgit pia nga atimong po santaon sa ringgit sanga daw 365 ringgit no agat nun do jadi irin nagikakuan dat miagal ko por 10 awuli ka timungon ka ay si masalah timungon nga agat indad agumu nando nga agat magat no mo tindar higi
Ako na pa kayo di nga timungon nan dahit irisit por sa puluhan. Yo nandun loho di kinapal. Haray ginawad, may pangintob. Mo intob o ipor sa puluhan da san taon ki. To, agum mo idadi hoy. Haray ginawad din, di ba? Jadi ilo na po kumayan dat hutang. Kagumuhan dati nga pensuang takalot kahit ka hutang. Nga yang penting gat membayar to ko. Pengkuran na paralan nga maan na dati umbalay dat usahawan na dati dat membayar. Tumano da pala panambarasan 10,000 talenta. Nalihuan ko na din. Pagkukural ako mo da talenta nga ako di asarom hingga tisait. Talenta ko satu duit ko hingga redi nga hari karay ito gaji sanga daw. Hari karay ito gaji sambulan. Ayat kanduan ho padam limo. Nga ina pa itulunid di. Mantad ka ay siya kano dat mangay idito tang daw. Sinuho di raja dat man padagang o isyo. Miyampay di tanganak. Karuhang daw. Nunu na pa'y harad idaw, mandad pambayar ito tang daw. Tokoy, okukura ko na did. Ako di kabayar, suhon di dirajad pajuali sawon no, pajuali tanganak no, pajual dat nunu na pa'y harad idya. Oh, kada ko kamangay amit mangutang pa sa puluhan gini. Mati dihit. Katitil lo mangutangin lo. Iri na pada di nga kautang na di ki. Iman ko pasan na to. Poy, ani sarita bo. Ay, benda gumu ko piyari. Hara kasari o tong 1,000 kantari bo. Jadi, saya radat manikid tulan. Tatakan dat hatus si por sa puluhan ko. Ino pa di hinautang nga man ko di labiyay. Megal ko hatus som 5 na hopod. Ina pa di 5 na hopod di nga paputungan ko na di nautang. Doon natulis ko iga. Nga agumo ito tang por sa puluhan dati dit. Ata ko natulis. Nalihuan na di ki. Pahingkura man dit nalihuan na di ka. Nakatumobat ako na po. Nukad di. Pamanaw, kada na di pamiduso ka. Kaman na po nga, ina po nakatali di. Ngayon no, gulio ka, guasusa ka na mo maguli. Nga agaya na po ginaon nun. Ay mambayar ka, man na po. Nga, ina po tamo doon kapiyom, no ka. Pamanaw, kada na di pamiduso. Sa kira na po din, no tanggi. Ano, di asarom pira ginumo. Minogam pimpatayan na mo ipangukan kagong piro madirindi ka. Nga impunan na patumubat impunan na it monopot ta dondo agaya na paginaw no pira na pa dia dat pangontok ki. Nga kadain na mintamod-tamod dat utang-utangan pamlihuan nando. Suhay mo tigari. Ay, suhay na mo tinday tumumod ki. Okay. Jadi ay ilo na po dit tulo nilo nga man pabolyo ilo karuhang pabolyo na tanak pabolyo ni haro irinan dahit pambayar dito tang ihati na po nga pengkuro piha ginaw na po dati ki ato ko'y kasapot pabolyo nilo karuhang lobi pondo pabolyo to kulo tanganak nunuy haro nga ato ko'y asapan na paboli padagang ki. Jadi no kadidit
sangulun na hamba idi. To kom sambah mati i hamba idi ki. Oh, karo po kagulo iklan. Sambah mati i hamba idi kumadi raja no kasyo. Anda dadon po ka. Sabarlah dulu. Ilo nakasariat alasan dati sekiro darohit. Tutang-tutang dati ki. Mo ito kanondo ramut. Anda dadon mo kiano padadi dia timpu ka. Nga no kadid along ki. Tok kasusai mo ti ki. O insanan na pula tutang kulo nga man kundo oy membayar ka. Ino po di raja idi nga kakama na ginawa di siyo. Gisam dot mantada kasiyanan o kono ko no siyanan ni siyo paiduo di siyo pahalalo di siyo hitutangi ditulun. Gisam bot sausin pa nga ay so na di pinakibayaran di siyo. Okay? Ayat 28 nga sayra de sinumaliwani tulunid di karuba na di siya sangulun dat hamba da suway ikitutang dat 100 dinar kumadaw may siya tampay tulunid di katalo di siya omno ka daw bayara itu tangno ka aduyaan ako dat ilo na po komanda talentahom dinar nga misway agayo ilo talentahil lagi 100 dinar hatu sa dinar nga agayo ko piyo dihot 10,000 talenta nung kasyo kotolo bayaray ka may tutang mo ka. Ayat 29. Ikadaw hitambalot daw di nga sinuming ka to di ka daw sinumambah di siya. Ayat 29. Singkotod ni tambalot daw di minakyanod sabarla dulu ka. Inti na patutang ko nga man ko'y bayaray kasyo. Ayat 30. Nga anay siya minanori mo ngay siya poswango gila nila tambalot daw gisambot binayaran daw hitutang daw. Tokoy. Asusa na matilot magakon daw sumano. Kaduhong kad magako na ginawa ki. Paingkurah kapya mo marunding. Kuno. Kuno kano mo tokoy. Asusa na iti di asusa ta kano mo marunding. Asusa ni siya hoy ka. Okay. 31. Kokito no po di tambalot daw da suway. Nga to kom akalo na ginawa dilo ki. Asudo ginawa dilo. Kacewa. May na di dilo pasunudo kumadituan dilo dat nunuhi nakajadid di. Ino po di raja di lohowo kagu siya hitulong idi. Boras di raja iya no di kapiya tarat kasyo. Insanan da tutang no pinugas ko tu pinakiano no kumadoho. Kaninang ko iya kadaw nga apatut dat lumisih kumatambalot no. Miyagal ko linumisi ako dia. Umantad ko kinotogodo idituan idi. Maisyo porikoto kumad
algojo. No, di kaagula algojo ki. Gisombot ino pa itulun ni di nga minangay demi nambayar itu tang daw. Sekiranya po dondod iti dati nga aduya ano ko ilo no po algojo ilo nga ilo no hit mananarik CCM gi. Niagal ko ilot pihak beng. O kani ka beng rumikot. Sakira may pagihumbit mandilo gayato. Ino po hit may rikot nga it algojo. Borasan to no pod algojo hi mananarik CCM gi. Korikot nga ay isaylo ka. Magihumutid ikwo hilo. O mananarik CCM hilo ka. Ayat 35. Kinorohingan mo ti nga mangyadi dati sakiranad iyo kayo amu mangampun datong Pinay miyampay ay o ginawa no. Kamuyan na po nga mantado po dit nawayan dati karay ta sambayang di gulo no kadati. Sayra na po sumambayang to ko. Punay ako no. Miyagal dit mangampun ako tulun da suway. Yadi numan kagu imbulayay dahitid. Sayra na pod mangampun takod tong Pinay dati tulun da suway. Nga yadi na kinarahingan ng mangampun dati ka. Tok nga atapot ka pa yung asusain mo tilot kamuyan nila dila. Akan ko asonong ila. Timpunan na po karahit na gititutang. Agat na kadawlo. Nga kasuwayan mo tigyagi. Antakan na po di mo maguno miyagal ko molos. Molos to ko. Tidak kirad hinggo na po alasan. Molos to ko dan tambalut. Molos sa idan tampinay. Molos sa hilobeng. Molos sa dan alung. Kanuno na po. Antakan na po atari mo no itusin. Sa kiratusin. Tok oso nung po mo makay. Yudit aramay na po bo. Nga tao madirin wala mong bayar. Saribu alasan no. Akirapan no matagak. Nga piralinay no mong bayar. Tok. Agat mo tilo. Iri na dadi ka ginawaan na lawi punda diharat piti-pitiin gi. Tok piti-pitiin man pugaso ka nga. Tok salita o to oday. Hoho pa daring giti kamuyan naman pugaso. Agayo na ginawa dati. Kada borosod ho pa daring git. Hopod pausin nga tok. May takabali dilo kaday gi. Piro diti ka. 1 ringgit 10 sen kaditulis. Tidak pala kasi 1 ringgit lah. Kaditaw ki nga hopod pausin nga atood to kano. Lobby pa di bo ribu. Miyagal mo ito ka boli barang. Hey lad. Tamparuli lato ay lang nga dati ki. Tulun to ka tamparuli. Ina po hit pamulian dati di nga ihilad pakan tamparuli. Pero gatang ibarang. Hatusom talun na podam 5. Karang na dati dat hilat tuara na umura ka. Pamuli ako na digulom hatusom talun na hopod ka. Hatusom talun na hopod. 5 na ringgit to pisuayan. Asapan to kay medila tuaran ki. Sedangkan naman no po into bo o balanja. Mantada tuaran may ay tamparuli may tuaran. 5 ringgit ay katutup. Hondia po na tayar no.
Ipo ngay kalasot oji moralan piulok-ulok pipansok-pansok. Miak po ngay. Ih, paking po nga susah mo gihum. Karikat makunda diri nga gumumu di ngay ngayon. Mantad ka ringgit to kom ori ko tidati ki. Jadi kada boros det ang hopo dausin. Kada to ko boros di itong hatus. Hopod pausin na kurangon nga to. Isay di aotood ki. Lobi po di det nukad dilo. Oy on kuno pologasan no po no. Papirion kuno pa dia ka. To otood mo titid di. Nga iati sebagai pananud de kinarahingan. To kay du mantad dila tutangila sumono. Tu mantad ko ikomondat tuntutan hidup bagyalo ki. Iati na po nga kombalin dah dat kawaya ila komondat mangutang. Iho nga hari itu tangko kombal ko mangutang. Mau tidak mau pagi human ralan dat peng kurang membayar ki. Sakira na pa di kari kata kinarahingan. Asalamat tu di da membayar tu tangoy. Peng kurang dakot tasoro. Nga ginawa na po dati ki patut na bayaran. Porloy bayaran. Suway pondad ka ditulunam palogasan na pori ka. Nga okon nagi papirion, okon nagi aga to ginawa dati di. Miya galapod hara tulundat ay makiwan sa idat handphone. Ya kayo to kayo mo sa handphone. Karikot ko. Nolo ka handphone no nalihuan at pin. Karikot ko. Tambalo tigya. Pero di ka no. Haro hitana kalid di. Tapot padalam hatus mo tidalo nga. Palogasan ko na pod iya ka. Iti din nga atiri ki kadaw ki. Sakira na po monopot kopya ko popopiri. Kada no nga borosan at tapot na po dam hatus silo. Borosan na po ay tagal ka. Ngangon pagya pumbayaed. At tapot na po dam hatus dalo. Baka palogasan na po iya. Iti adit mo nang pura si pagya kasari iti adit. At tapot na po ginaw no popiri di siyo. Nanggon borosay hatus. Ay tagalilo ka. Maano po pagyambalutan ka. Nga, iho na po kapuriman ki. Pirih na po. Ako nagiginaw na po nga. Ko kita kasyo. Asa nang ginaw no. Tu iya na po nga akon ko antakan na di ko nga diri. Mampusampus ta ko'y. Miyagal ko makiwan sa karita. Akon ko insan. Takon na makiwan sa iki. Kasari-sari. Jadi, timpo suway kantakan, may kakagurikot. Ay kuman ka na di. Nga sakira na pod tujuan na ambil kasempatan ko no ki. May tilod di siya to piri. Haro iti di sumo. Iho nga, iyo di ako may takod dilod di siya to piri ka. May ka nando, papiryo ni. Piri na pakasari may kadhiri. Sakira na po, asan ang ginawa no? Borasan ko maditid, asan ang ginawa ki? Say radat piri kasyo. Takay asimbayan di. Mo'y takakago nga, ikaw mo yun dat malayo dat sagan ka na dat digi, sagan ka na da rumikat kago. Iti adit, ay kumikuman ka na da. Harit, may kapanangan no, may kapanagulod. May na siya to piri kamasyolo ka. Hari ginaunot tiyo di po. May kapanagulot tiyo di. O kan biya ka iyo di ginawa di tulun nga. Hari ginaunong miya galid di. May ka akan dahilok kada yung makan. Katutun ka di tawki. Mangudah ka nga.
tumomod to mo do itaw kihot andadon no. Kakan nun do. May tan kan. May tan. Kadito ki. Biar lah itu ka. Biarlah itu ka. Ino po hi apatut idi. Ino po minakan ko ding har modal mo ti siyedi. Itakano binolihi siya wagas. Minogonsok bayaran ni siya tukang masak. Ito ngumiyak makan o nga tusi. Rapawon harangay modal. Nga popirion ko di. Paingkuro ko. Tarimuan no kamo. Ako kay lodo kayo nga doho no pakubasan ki. Tambah lut to po hitaw ki. Hingga nagyadi tong pinayusin di. Kumbala mo ilat talupid. Mo ito ko na akan tambah lut no itaw ki. Popirion ko. Mungkin milahid o nga insan induo. Nga asal mo yung piri. Asal mo yung piri. Sarohonod iya ki. Harangay modal bolyon no. Milo no pohom. Ay natagal lo piri ko piyo. Pagulian pa hit. Modal lah. Sekirad insan ko makan. Katakan modal no po siya nga 5 ringgit. Pagulian no pa 5 ringgit. Gatangid din na kanu ho po 2 ringgit. Agagawan no po. Papirian ko pa siya ki agagawan no po. Modal mungkin lebih kurang 5 ringgit lah. Pagulian. Tu binaligya siya rin. Tanaga, boleh lah. Barasan dati piri. Sekirad iri ka ginawaan ditulun nga. Iya di dadoh dat kaubasanan lah. Harno kay papiri nga. Ikaw piyamilo. Tu kagud di ki. Kanunda mo diri. Iya nga ating ngayaman. Mudosi kano papirian. Nga haroy may pok silap ki. Momok ko gidaro piri. Nga basala iri bosa kira na po iri ho kaginawaan ditulunam. Kita ikhlaskan sajalah kan. Isay asaro ko piri. Itong pulis ki. Mamakai kano po badyo sa ragamoy akan. Kano po kapapirian ko dituan kaday. Haro mo'y pananggung. Bayaran no. Sigog kaid. Sudah ka na bayar ka din. Tongo mo sitar. Intahan pumahara anggota makan. Contoh lah. Kapagalan ko na sarita tamod bo. Haro. Irikaw ko no. Tumumod to. Modo papaintutundahin ako diri. Tok bayaran mo ti. Bayaran dito nga anggota. Pangkot ba DM o ngay akan. Iduwa nakagiyam masa ipopakito-kito. Diha kay ito ka diri sa maping lisak-lisak kami nang bayar. Nga, mati asan ang ginawa dati di. Iri ni kamondot. Nukad di. Hutang budi yang baik dibawa mati. Tok ino po ko sasanong gatulon kumadati. Ato ko anu membayar. Kadang-kadang nga igitan na dati matay. Sekirad harhi tumangkiad mantad ko ikinosanong di siyo. Saraw na dati rin. Tanong na mo ti siyo ka. Ano hinisyo? Saraw ta kay. Mo ito ko akan dahiri kaday makan ki. Hiri na ginawa no. Ino po'y hino po'y siyo. Piri ako nung pati makan do iti kano ki. Nga ay siya masala di ba ki Elda Enro. So kira na pod iri ka ginawaan dati ay siya masala nga. Kada na di tumumod to kod momok. Kot intahan.
Oh, hilo disiyo ka. Ano di sanang imomok lagi. Sakirad haruhi agayo ginawo, no ya di sala. Yoho nga sakirad ki haruho ko, muyo kuno pada akan lo kaday makan. Bayaran ngay kuno pa yung makan do hiri. Iri ni makuit iso man tadidit kumbal to kay nakamong iti kamundat tinumungan do oim. Iso no pumantadira landet pelayanan. Mambayar makandet tangulun. Onuan da poruntukan it nuridi tumanod di pelayanan dat inopili da antakan di onuan poruntukan hatus ang ulun dua na hatus. Omoy akan hilok kaday makan. Moy kapambayar dit dombokon. Antakan dit ikan da dia da makan. Iso man tadet ralan panginjilan. Nga, akon piya ka panginjilan na ginawa dati nga. At tumbayaan ako dat man tade ginawa dati it kapuwahangan dati iribo. Iya di ka piya ako'y madayot O gumuno kalau ako kaya kagad lagu di. Bilo tirik do kayo, bilo ay. Tok bayaran ngay, kuno pa da. Nga ay man daw ay landot. Kiharo ko piyom, iya di ka piya ginawa. Kadang-kadang ka gumuno, boras dati tibo. O rikot po no ko piyom, ay ilanom, iya di ka piya, Miya galo mati kasihatan dati. Antakan do asihat to ko. Tok. Agi ginaboros. Nung kadati asihat ako no ko. Paingka. Nuno piya ka jadi. Santaw no piya sumakit. Tetap bertahan di dalam Tuhan ka. Sanga daw dagi sumakit. Ano giginapopol Asihat. Kada to ko no ang ilat ang bumo ka. Umbala di sakit to santaon. Karangahay nga uminay kasari bumo. Ilon halat mystery ngay no bo. mystery ngay kadang-kadang ino po'y kasunsudan na kapasyan dati nga misuway kay to saraw dati. Irin ni kamundat agat tamato da mintong. Agat kapyo lihawah da tumaguang. Jadi mantadilo sakira na pod okay to dati lot panambarasan ni kaswabon ni Bayan okay. Right na po kayo latutang tok agat mati. Nga hara na po noloho ipagilitan dati. Hara tambalo tokod hara masaalad tutang. Lobi po di karay tilot. So kira malibatkan nilot ang alung Okay to dati hara mo ipumorikot. Ikeselamatan di ahli keluarga nga terancam. Oloho ko na po damoy papaydo di tambalot no. Puji Tuhan. Manuy siya uhupay. Mantia patulong membayar kanu. Uhupan no po siya digi. Tok payhadan no po siya ri. Yun na di molay kat ka rin umikot to may papaydo di siya. Puno ka molay kat ka na di. Ino po ikasanangan no. Gisambuti ka patay nga si Oli Juan. Itong tanga na karuhang. Mano siya sunodad. Tok sumunong ko no kapiyo mantok dialo. Ako piyahin no apatayo ko kada ako no kapiyo. Pumusik karaton kumadi siyo ka. Kumakaluarga daw. Isay no ko ilog Insan ta daw dat. Haro dihi keluarga dat. Miyagal kaharakantakan. Paing kuroh piya karaton dat. Kontak kumadi lo nga. Amo na po sumap. Koila ay nga haro hipanguhupan da tagayod ipinabuat no kumadi keluarga di siya. Hoyo. Tok. Gisam ti kapatay nga asaraw na tulo ni iri pagid. Noray tandat no kadi. Manusia mati meninggalkan nama. Ino po yung ngaran dating osonong. Ato kapiyahin no nga piray-tray ditulong dat. Tok isyo no kapiya to sonong ka.
Jadi ilo song ulo na raja, osono no bagay silut tilo ki. Hali piah dat hopod no ributalin let tutang ilo tulun nga. Bah, saya halalkan saja itu kah. Tok iho na pohot. Ngayon ilo ki, paihadan ko na pod tok o gumu mo tilo. Hopod piyosin nga ang mahalid ay so natusin. Kumbalo di lain dat mantad dat keke muli pinampang. Jalan ke busak. Kori ko ti tambang. Panaho na po di hopod dausin. Hopod piyausin da ay so natusin nga ang mahali mo ti tampinay ki. Jadi sekiran no lahaw toko. Ida di panunuho ki. Iya na po pinangutangan. Min raja-raja. Nga osono, amalan yang mulia bagyalo. Okay? Sekiran na po kahako na ginawa no, aga na ginawa no, man, megal raja. Ang mahal piya tutang itulun nga. Palagasan na po ka. Tok. Kataod mo titulun ni Digi. Irinit, memberi lebih baik kagad. Jadi, mumbal to kan po. Umbalan na lodon raja. Harus tutang tulun. Patakan na po. Palagasan. Pugasan ko na po dia. Palagasan na po reka. Gisom tika patay ko. Tanganak. Ipi manangaki. Manongadunga. O saro kasahari ditulun ni rin. Iyati kinarahingan pa yung kuro toko. O gumu o tutang dati ki. Tutang por 10 nga haro. Nga kinosonong o kinarahingan. Paingkuro piad arag-arag tokod idapan kinarahingan. Barakat to po kinarahingan ay siya somponan kumadati. Nga ino pa ito burus sumasot tokonon daw ki. Papaguli por 10 barakat kinarahingan ay siya man sonsongo. Pata kanu bakasari. Nga sasatan. Sumasat to ka nagidi. Kadihom papaguli ka na po dong kinarahingan na pakyanuan. Ukabon nga iot gondila da barakat. Tespawa ka no. Tespawa ka na da papaguli dat megal ka ang por 10 amanak ang porsambahan. Haroy kasari barakat kinarahingan kumadati ki. Iya di materi. Nga mantadi tespawa ka maharak kasari barakat kinarahingan. Sinumosat to ka di. Sasatan. Na di papaguli pa 10 dat kansay numadi hay. At kapiya manahak do komitmen rohani. Haroy kasari barakat kinarahingan bo kano gidati gi. Ilo numatilo ko bungo. Ilo na itaw burus dati lo bo. Miagalat ti kasihatan. Tamangan na ko kasihatan na kayo ka. Nga ato kay mantamong. Sihat ti kasari. Ilo, nagyalo ko bungolo, bogi. Mantado lisih de kinarahingan. Wanta ka na papaluang. Ang araat, takopya. Miagal, takopya lot. Ilo hamba ilo. Paiduwa to ka kinarahingan. Mantado lisih di siyo. Iyati, kaidu to ka nag-iata, kay lumisit tulun sa pitulun ka daw. Iho, dogyad ilo, ki, papiryo na kuno pala tutang ko. Hara na pa tutang ko tulun kumado. Papiryon kuno pa ka daw. Iyo, dogyad di kangamo. Nga, nukas yo, papiryo. Hari tulun na kitutang daw. Tok, asyo na purimananik. Kinapurimanan daw alumis. Da pinaidu. Pinaidu idi raja mantad tutang daw. Patut tapos sayra na pod. Napurimanan di siya Ricky. Isyo nga. Iyo di nakadaw man di siya po indalano. Iyo di na dari. Miya galo dati diit. Hiltalo nalun. Kapuriman ka na pod. Amo ka na asusa ka na tumalib. Sigog ka di dharang minundorong. Kasyo. Panaginol dia. Talib ka. Sano mo ginawa no di. Sayra ada timpu tarikot.
iya no di hirip papatalib ki. Patut tet kanu kadaw ya talib ka. Tu no kumbal kagyan nakawayad antakan kantakan mi agalid di. Jadi iya ti nga patut na ti di ki. Isuang do rohani nga yo di ta kanada isuang do karohanian. Kapuriman gano pod aramay togodon. Pintagadan ko dit bos sa hilap pajabat. Muli ko dilawalay kada no pintagod dit karuhang o nga tanganak. Napurimanan nunad aramay togodon do hilap pajabat. Takkan do kauli ka diri walay. Ade ka pintagaday ka ako hiriswang walay. Ilo no hit. Miya galid dit it ang hal-halo tang koro nga. Perlu takay purimanan mo. Jadi miya galo tutang paiduan to kana patulun man tada tutang har kitutang kumadati paiduan to kana kadaw ilo. Uhupan ko tulun iya nga manguhop na kadaw tulun na suway. Patalibon ko tumalibo karita taon nalun iya nga papatalib na kadaw. Karagay ko karitad latangaralan tulungo katulun iya nga obing nguhop na kadaw. Paiduwa to ka kinarahingan man tada dosa-dosa dati. Paingkuro na pakantakan kaadaan dati nga pinaidu to kasya. Iyati kadaw nga obin lisi, obin siyanan to kanada kagut kumatulon na suway. Nah, to nga ilo nagya ko bungo bo. Ako ni mati ka aga anilitong pinay agat. Right na po ka iti mangampun. No ka. Ay nakaboras dati dat gisambot apa tayo ko nga ako na mangampun diya ka. Nakuro. Agati mo tigalo. Talo pangampunan imangampun to katu. Rimang kuit. Nurdi aratan o togod to kan pokapyo ko maditulun. Buli jadi itong pinay no. Imolahing mo sendiri. No ka no. Apatay ko na po. Ramo ko. Santitik pa nga ako na paturuan na muntak diya. Hari mo titiyad di. Mantad ko iginawad aratan, tumugod. Tampinay kamulahing. Paduli na diya apatay ka na po. Santitik pa ramo ko nga ako na paturuan kumadiya ka. Tokoy. Yati sebagai pananud da kinarahingan. Narotian datid sang kurohot. Lisih di Yesus sendiri. Kinapatayon di siyo. O lisih siyo kumadati. Nung kadusot ako it. Na ayay, nakaboborukon dati ko. Nga. Napatay kasari siya muntak dati. Nakuradid sa irad iyati. Sebagai magakon na pananud di siyo. Ata ko di mumbalat yun di siyo. Okay? Umbalan na dogi ya. Haro nagi kantakan dot. Saro ko di hilad ko kinsam. Harati sang ulo na elda. Geng motorihay ka. Sigag kayo kulampay kura kapiyo to. Ino pa'y tambalot daw di nga nakalanggar tanak. Koholoy tanak. May na po siyo tanggungo ngay nunoy parbalanjaan. Paingkukuro na ginawa di molahinggi. Mamusaraw ako nuhal sa kirot. Kawaya ako tiya di iyo molahinggi tanak. Tokay. Agat ng mangampun. Intangan no nahidaray bo. Agat no bo. Nga. Piagalon no na po kapiyari ki. Ampunan no, humiharadandam no, pag ginawaan no. Asimbayan, nang ikapasyan no, didat ampunan no na po. Nga agat no ma. Irinagid, itinapakano mga ampun dat miyagal piadatit sebagai tulun sa pitulun ki. Kano kano pong mga ampun da it kakitanan no pada nga tidak masuk akal. Pensuang nalakamuan dat mystery hila po. Iti pangampunan nga mystery numuti ka daw. Agat pumatikin. Kawaya na patulun may agali dinu ka dati. Nyawa ganti nyawa.
iya di mari gi iya di na day ko puas nyawa ganti nyawa nga haron na po kapit ipagilitan natin iya di nga no kadi Elder Julius malaikat muti ka pa ginawat yun di gi kano ta ka na pod mangampun tok malaikat ta ginawa dati nga kada man na mangampun ng pihulit-hulit kada na mangampun ng rubana tamalutom tok ampunay kuno pa isiyad paiduwa kuno pa isiyad di tutang ngay daw kada na tiyo di o kanika ayay ginawa no di tiyo di gi jadi kuno ko ilang paing kukuro da kod awayanin do harik kawayan magisusway no pa awayaan dati ti bagi nga ay sakira na pod mumbal takod mamuri mo nila kapuriman andat nawayaan nila pa ng barasan dati di kaswabon di bay no umbalan to ko no o singga nagiginaw no di sayra dat iswang ka kanta-kandat nada apat to ampunan no nga ampunan no ikasari o singga nagiginaw dit di miyagal ko mikaruhang ki so pitogod oy lano na nakasala isyo nga maay no na po isyo ampunay no na po isyo agan nagita puri manano did ampunan no na po isyo ka pigi ginawa no paing ginawa kasari ko pitogod da suweta daw yung bulayan no pa kasari ri nga sakira na pod ampunay no na po isyo kasala pa siya nga ampunay no na po agan nagiginawa no di nga ina pa itaburos dige nakasala na itulun ampunay no nagisyo na tao pun kau kanagisyo atok yan dituludan na pada may panumbok kau basan na din imi karuhang la nakasala na siya to kita no ampunay no na itulah kau kadagi iri na pa itaburos ay jadi imagi ka karuhang ampunan ta kano podit karuhangam tok kom nuday kangam ampunan ta kano po no kano saya pun minta maaf nga ayo iri taramay di ay manguralo nga kuren panako nga ampunan ti ano po kano gi ino po itaramay tong pinay nga kadi karuhang no kadaw saya pun minta maaf kang ako gapos so pagi ay na ko Elder Julius ilo na dahat umbalan ta kan bay na la o gumo na po kasindualan dati nga ay sa nohat sandihon dati suway ka kinarahingan mumbal ta ko no isay rin ako ilad apo umbalan umpain kukuro ato ko po o ilaan nila ato ko po umbalan ilo na da pagangatan nila manta nila sambayang dat doa bapa kami punay na hay miyagal mangampun ni hay tulun da suway ato ka na po na kumbal mumbal gabay no okay kampukulan na mo mating pahilon ta kanalo palajaran nila tadaw da suwab alumi sa pelajaran dati da suwab mantad dat panambarasan na kasuwaban da bay no naratian dati dat ilo pia pangampunan nga agati ka daw kasuwayanan mo ti kapilo pangampunan nilo kasap ko no pagi kasuwayanan no kapio. Okay, kano miyang pahipakago ditong Pinay Konsikahan Production. Moy dot isuang do pangampunan nga ako daw na ginawa dati. Miya galid dit apangkal na tapuriman na dati papaindalan. Nga sebagai songulo na tulun, tako kano dot papatilam busilat
kaubasanan na tong sanong suway ko sumundi to ka kumakinurahingan. Magsusuway katapulimanan Torili mo Dato sinuwalan Kada katong Haroson dihon Haroson dihon Nong kitang balut Yesus kasasarit korong memori Ay soko iran sinundaw kadang ketong Yesus nason dihon Kano misi sa tokad isang sambayang. Kinarhingan isang kerajaan sorga, kinalimpupusan da kapagyampayan dahay da kasuaban da bayno, isang dot. Kiki arami susuab, nakawaya ihad isok pakagupan ng marasan dit upuri manan dahid awagat, da paindalanan dahay. Nga atumbayan ihad manta da panguhupan nu, kano ihad da papaindalan iti kamoyon dat pangampunan, miyampait agaan na ginawa. Tumbayan head okon ko osonong dat papaindalan iti nga uhupan niya hay moy dat kapuriman kadaw day head paingkukuro hilo kamoyan dat pangampunan isuang da kapasen head tisang tiso. Sakira nagid no pili no hay dat suhuan no da papaindalan ng papataguang iti kamon na pangampunan nga anuay na kagarasan do ginamo gisambot ataguangan ni hay ataguangan dahay ti miyampay di karohyan. Paingka nagid isuang pagilitan dahay nga agumo iti kasindualan agumo nagi kalomokon agumo nagi at milad magampuang dahay minsado kumadia nga mayne hay patilambus kasarid ahakon no isuang kapasin dahay mo'y patilambus yahay ogirot tumanud sontob dit boras-boras no. Punan do sa dahay Tuhan miyampay na isuang pagindalanon o kupasyan dahay datanaw do bayno. Tinasambayang dahay sa lobon dahay kumadia isuang ngaran ni Tuhan Yesus. Amen.